Rimarinchi, Tarcisio Quispe, en su horario estelar de siempre, con tu programa regional muy sintonizado, con noticias, comentarios y entrevistas, todos los días desde las 8 de la noche. No se olvide, los fines de semana, revistas en la Rimarinchi. Amasu amalulla majelia mataqllaqtapa awqankichkan wawqillaykuna pallaykuna kaqariki chayaqramuchiña Rimarinchi nisqan programa anchigua redes sociales, plataformas digitales nisqantaka imaynalla qaykanllaqa kulichkanki wawqi challaypa nichalay kusisqachu llakisqachu imaynaraq qarikiña Rimarinchi chaykaramunña chayna ullanukuykuychik. Bien, wawqillaykuna pallaykuna a ver willakuykunaman ña purawchallamariki illarillasunchik. Ay, con capichakichkantaqma. Bien, willakuyman riki apurawllaman illarillasunchik kay senami nisqanmanta riki willakuy llapallanchikpa wawqillaykuna pallaykuna kunan hayna punchawmanta isunchik hayna punchawmanta y kunan punchawmanta riki mas chiriyaykuymullan kunan achillay pachatari nishutam qasaykamullasqa riki chakranchikunaman llaqtanchik alto urqulawkunaman qarikaw chaynaqa nishkanriki hasta menos 2 grados centígrados nichkan sobre 3.200 metros sobre el nivel del mar, o sea que Ayacucho kaykapi kachkanchik más o menos que 3.200 metros sobre el nivel del mar o que Ayacucho llaqta. Entonces nishkanriki kay chawpilao Andeslao y chayñataqriki Uraylao Andeslao chaykunapi riki wawqillaykuna pallaykuna hasta menos 14 grados, menos 14, o sea, rancachumantapas más lancachunan chiriraqya sobre 4.000 metros no sobre el nivel del mar chayna altukunapiqa nishu chiriskakunqa riki imapas tikanqay menos 14 grados pero porque tikanqa riki 0 grados llapa imapas y menos 2 grados que chamantapas más chirichara chayna chupete ruwanapaq gelatina ruwanapaq allinkacha kanrikaw chaywan niwachkanchik riki imayjin llaqtakunatas afectaykullanqa kay ancha chiri Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno, Tacna, Madre Dios, Marca, Suycunatas, wawqillaykuna pallaykuna esas chakuyman churaykullanqa chayñataqriki Wayrapas kallpa kacharinqasa qaynishkanriki Wayrapas kallpa kacharinqa hasta 35 kilómetros por hora nispa wawqichallay panichallay. Entonces Ayacuchumanta Rimarispa wawqillaykuna primero kaymantaraq tumpatasta rimarisunchik ajay chiri chiqaptapuni yaykuykamuchkanña miki la mar huchapiñata pasakuchkanriki anticiclón anticiclón del Pacífico nisqa y chaykunawan riki kay punchawkunapi astawan más chirika nishutariki chirichatariki haykumuchkan namanta riki Antártida nisqanmanta Antártida nisqanpiqa ancha chirichirin frost nisqan nispininku chayta ancha chirichiri chayriki kay anticiclón nisqan apamusqan nishu chiri wayrachakuna chaykamallachkan llaqtallanchikunaman yatirika Ayacucho llaqtamanta rimarispaqa nichkanchik kay lamar kan tarikullachkanqa rika 11 grados centígrados, Huamanga hasta 6 grados centígrados, que Huamanga llaqta hasta 6 grados, hasta Chile, Cangallo 7 grados centígrados, Huancasancos menos 7, Huancasancos es ancha chirinampa, Rancacho, Pallaykuna, Lucanas 4 grados centígrados, Painacochas 2 grados centígrados, Paucar, Sarazara 4 grados centígrados, Sucre 3 grados centígrados, Fajardo 3 grados centígrados, Vilcas, Huamán, Mama Wilca, Huamán, Tajar, Rancacho, menos 2 grados centígrados, Huanta 9 grados centígrados, Huantamán pasa 9 grados, Huanta que 17 grados Camaya, bajan
9 grados chiricuchkanchik chay aguanta lauta pasado kay arimarim saykunaqa llaqta mawqllakunapari yatasqanchinayki llaqtaqa urquraq wayquraq waqtakunaraqmi entonces kikin llaqtamanta rimari